Alright, iti deti kagundawa in kay nga din manggigan ti panakaibasa deti surat nga gapuken ni Mika nga napauluan sumapul ka itikas ken ni Patrick. Sagudahin nga rod ti surat ni Mika. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nagbinsa-binsayan di pakasarita kasin yung idanon ko man tinabara akablaw ko kada kayo kas kabara ti panawin ita kada kayo nga agserserbi di tanemar si studio nang runa kada kayo ken ni dadim nga magusgusto ako nga buibuyaen nang runa nagibasa kayon kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag. Adula unay ti mapidpidot nga adal kadagita nga pakasaritaan ngayon kay basbasa kasin yung nang runa kadagiti pakarelatak nga istorya kaya iti agdama at daanak iti parikot nga kayat ko pabalakatan kada kayo jak pulos impagarup jak pulos ni namnama ken jak pulos una sana pulos asimken iti panunot ko nga maaramid ni Patrick nga asawak timang lipot kanyak. Takunak idi ti bagik ni Patrick ti pilyek. Gaputa namnamaek patsek ken kumpiyansaak nga saan to nga agsapol iti sabali. Ado dagiti mas daaw idi. Ti kinaado nga nagrukbab kanyak. Ti kinaado nga nagkursonada ken nagarem kanyak. Apay nga ni Patrick ti pinilik. Kadagupan da nga nagarem kanyak kasin yung naisang sangayan ni Patrick. Tani Patrick laeng ti maibagak nga saan nga gwapo kadakwada. Apay nga ni Patrick nga adayo nga amang tigidyat mi nung maipanggap itilanga. Tasaan ko matapagpangas? Ado nga ron tinagarem kanyak nga natataraki, nagugwapo. No apay nga tikas ni Patrick nga ibagada nga pangit. Ti pinilik. Simple laeng iditrason ko kasin yung gapot ta paborito nga kanta ti kanta ni Andrew E. Nga kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Tapat sek idi nga no pangit ket awan ti kaagaw ko. Nga ti pangit no makaasawa iti kaskanyak nga napintas, nalapsat, nalasbang. Ket awan ti rasunan nga agbirok pay iti sabali. Ngem dakkela nagbiddotak day takasin, ta iti laeng kalabes, naduktalak, nga nabayag gaya men nga lipliputan nak, ti ayop na tuy nga Patrick. No kasano nga napasamak ti amin kasin yung irugik man idi kampante pelaeng tiriknak. Idi kumpiyansaak nga saan nga maaramid ti asawak ti inaramid na. Nga uray no adun dagiti mangibagbaga nga posible nga agbababai isuna. Agyaman akmari ata kinuyog na ka na pan na grocery. Kat pagyamanak mat ata sinundunak ta inrapin ko mo tina grocery. Sakto kahit itid lang ni Patrick ti sweldo na idikalman. Ayun kayam. Malagip ko man maring Mika. Oh. Anya ka di maring Joyce. Kas lang dati agad saan kuming ka pa ng perperdita asawam. Ngam adda nga minti nakaibaga kanya nga masansan nga makita da isuna nga rabrabi ingem adda pelay jirwar
nga adda ka no, tsaka mo, kaduhanang, adda ka no nakakita nga, adda kaduhanang nga, may isang balasang. Ay na, baka man to katrabahuan na laing Maring Joyce. Ni Patrick, adda kaduhanang nga sa bali nga babae? Oh, saan ka di nga posible nga mapasamak data? Ay na, amok unay ti asawak nga ni Patrick. Awan ti rason nga agsapol iti sa bali nga babae. Taadak mo asawa nan. Sa bagay, makita mo tila nga ti asawak, isungar nga isot pinilik, kadakwada nga nagarem kanyak. O, malagip mo. Nga sika, mas daaw ka idin, api nga isot pinilik, nga isot ti nakikasarak, isot inasawak. Nga ita, isot ama ti anak ko, kakaiso ng anak ko nga ni JR, ni Patrick Jr. Ngamin Maring Joyce, ni Patrick ti pinilik idiga po ta. Amok nga awan ti agbalin nga kaagaw ko. Saan nakasking ka? O, guwapo nga agpaisot inasawam, angem ne. Naminduan nga naduktalam nga da babae na. Un nga rod mare. Tila babawin nga isot pinilik. Angem, iso nga banbantaya ko ni George ita. Saan ko ipalubos nga aramidin ng tumanan ti agbabae. Bagkid di ata nagpakpakawan. Kung taalo ko yung matiriknak, saan ko matkakayat nga madadail ti pamilya mi nang runa ka talon ti anak mi. Iso nga rod nga ti kunak, sakit ti ulo yung lahing dagita gwapong asawa, digiti babaero. Iso nga siyak, si Mapulak idigiti kaskin ni Patrick. Ti agbalin to nga, awan to agbalin ka kaagaw ko. Oh. Aging ka itaamon mo ti pakidamdamagan na. Unang nga apin ibagada nga kanayon nga marabyan nga gawid mare. Kanayon nga min nga overtime. Kat palubusak na taang. Tapno alisto kami nga makaurnong. Bareng no makapabalay kami tumuten. Ken syempre, para iti masagbayan di kakaisuna nga anak mi nga ni Junior. Alaga, imbag ka pa'y sige nga rin mare, gawid akon. Baka daman sa baling ubrayan ng ti asawa. Sige Maring Joyce, agananad ka. Thank you Aging ka di itakat awampay ni Patrick. Mika anak ko. Awampay nang. Ag-overtime man hindi dyan, sigurado Masansan sa maddayti nga pa nag-overtime na ijay opisina da. Kaya't nakalungag overtime na tananang dagdakkel ka no ti masweldo na. Mayat ako nang. Kasi umutubra na dito Tanto mala agsel cellphone. Siyempre katulungan na kamot iti trabaho ti balay. Agluto. Una saan, ibanding yung ati anak yaw, ti apukok nga ni Junior. Ay nananang, kaya't nalaing ti overtime di trabaho na. Ken may dakkel mo't ati, maitulong na kada kami, ta syempre, agururnong kami para iti panagpabalay mi. Narigat mo to kanahin latan nga, agab-abang kami nanang. Alakit na saya at madayta nga panggap ati asawa manak ko. Kat kumusta kayo? Saan nyo mo't lang nga mabaybayan, tilangin-langin nyo nga agasawa, nukas ta nga masansan nga agub overtime, marabyan nga agawid, nga saan kay sapayin nga kakalanglang nga mangan. Pudno ti ko namnanang, manmano kami nga kalanglang nga mangan ti asawak, tatibigat, nasapa mo't nga rumwar, mas kayat na mo't ti mamigat, kung nag-breakfast iti ruwar. Dahita nga ron ti kunak, baka mabaybayan nyo mo't ti relasyon niya. Patsik nga saan nanang. Kana mo yumat. Isukat ng karod mo ni Patrick nanang. Ay na anak ko. Dati ti bagbagaking ka. Saan nga gapo? Takas jay ti lang ti asawam. Kat agpakakampantikan. Ay na ni nanang. Awan ti magdanagan yung nanang. No panpanunutin nyo nga posible nga adamading aramidin ni Patrick. Nagbidot kayo nanang. Isungar nga ni Patrick ti nasawak. Taday tati rason na. Nga saan to nagbirok ti sa bali ti asawak. Kita nyo man nanang. Saan nga kaskada kayo nanang? Nga gwapo ti nasawa yo. Iso nga gwapo ni tatang. Ket, anyan tapasamak.
Nakarma, gapot kinasigboy na. Dahil takamanan, saan ka nga sasaoy ti kasta iti amam. Ta amam tulat ta day di amam. Wan angam na sapa nga, ginuyod ni San Pedro. Baka karma na mo't ata namin ado na kayo mo't kaliliputan nanang. Ay na, oras na't ipapatay na. Saan nga kahit nga kasta nga, gapot kinababaero na. Angam talaga nga babaero day di amam. Ngayon oray no kasta. Nakad nasaya at nagbalin nga nasaya at nga ama kada kay nga kakabsat. Ay na talaga nga lab na lab mo ni day di tatang nanang. Ngam siyak sa anak to ngagpakamartir kadagiti lalaki. Iso ngay nasawak ti kas kini Patrick, tadyak kahayat nga mapasamak o kanyak na tinapasamak kada kayo. Jacket nga mapadasan ti maliputan nanang. Nanang. Api nga wampay ni tatang nanang. Ngala daw man ang anak ko. Mangan kalatan. Nasanay kamutan, nasanay tamutan, naruwamtan nga dudua talatag kalanglang nga mangan. Ngingim na bayagan nga jak nakalanglang ni tatang nanang. At ako mga kayat ko ngay bagaking kwa. Anya day siya, kiti bagam nita kanya kon atay bagak to king kwana into no agawid. Kuang amin, kahit ko mga agpagatang kay ni tatang, iti baro nga cellphone ko. Ay na, anak ko, numayat pala day ta madama nga cellphone mo, madingaro din nanang. Ag-istik no kwa. Kasi kamot tinang ibaga nga, agob overtime ni tatang, dabno dagdakkel ti masweldo na nanang, saan ka di? Iso nga gundawaya kung tagpagatang nga rod kini tatang. Tapno no, adamat maramat ko iti panagadal ko. Kakaasyak mo't pimpiman na gamang ananos deti agda mga cellphone ko na. Sige. Ibagak tungor kini tatang mo ito no sumangpet. Alawon nanang. Agyaman nanang. Sige. Ituloy mo timangan. Agidali mo nagkanto tulungan nakto. Kat adaw pwede kupinik nga linabaan. Sige nanang. Si kagayam daytan, lakay. Wan bakit? Nakaturog ka din. Naistorbo sa mo titurog mo. Saan? Kidim ko lang, tarurahin ka. Maturog ka din? Wan ko ma. Nabanugak. Amumot ka nag-overtime ha. Kaya't mo ka di nga ikatektibanog mo lakay? Ha? Good. Kasano? Isungor nga maturog ako tap no may katibanog ko. Adapi sa bali nga wagas tap no may katibanog mo. Alalis to. Kastoy. Api di mo kaya't nga masakyan ka? Kaya't ko di maturog. Numabalbalin ka... Gayad ko ti ma-relax. Giso, makarelax mo dito eh. Saan ka di nga makaperelax no? Mamasahe ti bagim? Saan na nasken? Di ka di pa makaturog. Mapanog ka lang. Maturog tan, tagpadpada nga makaina na. Amok nga adumit ti inubram dito balay. Okay lang kanya. Nairwamak mo tin lakay. Sige, agpaklib ka ta, imasahe ka. Saanin ko nakmat? No saan nga masahe? Kasto yung nga rod. Arakupin ka lain. Apikas lang, di mo pa'y kayat. Nabanugak nga rod bakit? Ay na, Patrick lakay. Makabanog ka di? No arakupin ka lain? Kit syempre saan lang arakop. Agkang ka pa eh. Di ka di mailiw. Kuha, makaturog nga talagan. Mabaling ka din ito maminsalatang nga guntawain. Talaga nabanugak, na-stressak nga nag-overtime. Isungar nga ikatik ti stress mo. Amat titaprosak dati. Puhunin ka mo dun, Mika. Ada ka ti problema?
Api nga di mo kayat. Saan mo't nga ti Jack kayat? Ngayon bagak mo't nga nabanugak kahit ko ti ag-relax. Kito mo makaparelax mo dito eh. Saan mo't nga sikat ti agtrabaho? Sana bali, agdata kalaan, siyak ti makaamo. Ay na, nagkulit ka na talaga. Apay, masurong ka kanyak. Aglam ng bingak lang aro dun. Ala, sana bali, siyak ti may katibanog mo. Apay nga kastoy. Ha? Aprusak mo. Apay nga kastoy. Apay nga saan nga tumangkan. Nabanugak nga rod. Kat na nabanog ka, pati ka din dito nabanog. Dati mo, di ununa hindi nabita pa nga gasawa. Uri no nabanog ka ako nam. Aprusak lang nga pagbit kat tumangkanan, tumakderan. Ay nakat sa bali idea, sa bali ita. Ubing tamot pelakay. Baka naskin nga, gamak nga, Saan ko nag-intunubigatan? wano sa bali nga gundaway. Tunubigat ko naman mo, busy-busy kan tumanan, marabyan kan tuman nga gawid din ta. Sigurado nga overtime kan tumanan. Gundawayan ta itan. Ken may isa, adan to ibagaking ka. Anya day jay? Adakit kidawin ti anak ta. Ay. In-text na kanya. Hangko na sango nga binasa. Kabasbasak lang ito si Mang Puitak. Pagpagatang ti parong nga cellphone. Wen? Sige. Ikatangak to into no sweldo. Sige, ibagak to king kuana into no bigat. Amang ano di kayo managranan. Tamasapakan tuman nga mapan agtrabahon. Makamu ka. Kahit kung di maturog. Ako di ka. Di mo ka di kayan. Baka masapol nga isubok. Nabayagan ka. Nga Jack nga insubo dito yung hotdog mo lakay. Di babak dito. Saan ang gunak mo't king ka? Abay. Sigod mo't nga kayat mo. Sigod mo't nga magagarang ka. Maragsakan ka. Excited ka nun. Bagak nga kalag. Ay na, nagkulit ka, Mika. Nabanugak na rod. Na ito yung nakapagpakipot ka. Siyak lang rod. Hindi agar aramid tiwagas. Tap na no. Ada mapasamak ka data. Siyak lang rod. Hindi nag-first move. Siyak nga babae. Siyak nga nakapinpintas. Kita ay Deta ka man eh. Saan nga gaputa pangit ang kakit kasta tibagpagam kanyak? Mika. Mika ko nampay kanya kon. Imbes nga bakat. Mabaling ka din nga maturog tan. Maturog ka malaan. Nakmalag templat ka pin. Makapabwisit. Api kang tinakait nga paigaman ti. Deta kukwa na. Diyos ko. Saan mo't siguro? Saan mo't ka siguro kapod nun? Imposible. Imposible nga babae na. Iso nga ang kaskas na iso na. Asino ko mga ruti? Pumatol keng kwa na. Dinto nga amudamot nga naasawaan at napamilyanan. Saan mo't nga dakkel sweldo na? Sino ko ruti? Mang tutop itikas ken kwa na nga saan mo't nga guwapo. Ken aping nagsapol palat sa bali, dinto ka nakapingpintasa. Imposible nga magargari iti sa bali nga babae. Dinto nga adak mo nga asawa na. Siguro nabanlog lang nga talaga. Siguro din na kahit nga paigam ta. Patsin na nga. Saan nga umingar ga po iti banlog kaya stress na iti trabaho na. Ay, Diyos ko ay. Ay na, mare. Nukas na nga nagkidkid ti asawam. Nga si Kapay yung tinag-first move. Nga ibagampay nga kanam. Uwin, mare.
Ngam siguro gapot bandog na. Ay, nasaan nga gapot bandog dita, Mare? Amom ti lalaki, uri kasanod bandog da, no ibagam nga kanam di kukwa da, ay na, sigurado nga kayat da. Saan da agkid-kid? Aglalokit ni, kasta nakapimpintas ka. Uri asino nga lalaki, saan nga agkid-kid? No i-offer mo ti kasjay. Uri mangkid di matmatayin di lalaki, no ibagam ti kasta baka masilpon pa iti angas na, Mare. Kasta dagiti lalaki. Iso nga siya. Tapno la saan nagbabae ni George. Aramidik ti amin. Oran niya nga posisyon nga ibagana. Ano anyat kidawin na aramidik. Uri no nasakit. Uri no jak komportable. Uri no kasla tanga tilangak. Ayat ko lang pagustuhan. Uwin ata gwapo ti asawa. Ngam ti asawa karon. Katwen. Detang ti point ko, Mare. Saan lang aro din nga gwapo ti asawam, agkid-kid pa'y, idita, ijayam nga, i-BJ mo? Saan mo siguro? Gapo siguro nga tanabandog laang. Ay na, Mare! Di ka pala makadlaw. Ada sa bali ni Patrick. Ada sa bali ti asawam. Day giant ti pamaneknek. Nga ada sa bali nga mang parparag sa kinwana. Ta inawis mo, ano inyo presar mo, nga i-BJ mo, ang nagkid-kid laang. Sigamat, Mare, ikanakmat ti pagpanpanunutak. Saan nga maaramid ni Patrick ti bagbagam? Gaputa, Patsik, nga ni Patrick saan nga nagsapol ti sa bali? Gaputa, gapo ka ti pangit? Ay na, Mare, nakadaduitan, ti pangit alalaki. Ang isudapay, tinalalaing agbabae. Kasano kumamot, Mare? Wan, mamati ka kanyak. Nakadunto pa iti celebrities, di kita influencers, artista. Nga napintas lang aro din ti asawa da. Agbabae da pa ilaan. Iso nga saan ka agtalik ka di kiti papangit itan. Unang day ta kinanta ni Andrew Edie. Saan ka nga mamatpati? Kaday nga kanta ni Andrew E. Taita nga panawan. Kasla nalalaing pa yun nga agbabae. Dagiti pangit. Alo? Kasta yun? Wan, no sakti si Kamare. Paliiwam di asawam. Si Putam, si Imam. I-surveillance mo. Numabalin, surutam, panagubra. Saan? Well, saan kita yung cellphone na? Sigurado nga, dalaki di ebidensya nga makalap mo, masagap mo, iji cellphone na. Ada ka di nawin ang password sa cellphone ni lakay mo. Sigud mo't nga awan ti ipipan na. Jack malagip, saan ko man pakpakialaman ti cellphone ni Patrick? Saan sa? Awan sa ti password na. Siyempre, kampante kumpiyansa nga awan ti madingar aramitin ta. Iso nga Jack pakpakialaman ti personal nga gamit na. Ay! Padasen pa lang ako muna, Mare. Open MJ cellphone na, kita MJ inbox na, J messenger, kita MJ gallery. Kita ka, kalkal ka kadagiti ladawan. Baka adati na duldulin na ijay. Baka adati saan na pa nga na-delete ka ebidensya. Saan mo siguro? Padasik lang angin. Dito agad, padasik lang. Tapno no, agtal na, tirik na. Ngayon, pacheck nga awan ti makita nga ebidensya iti cellphone ti asawak ta. Pacheck nga awan ti aramid na, Mare. Ay, namamati ka kanyak, Mare. No kasta nga nagkid-kid. Iti BJ ti asawa. Ure ka sa bandog na. Kunak tumanan. Ada sa bali na data. Baka kalkalpas dalain nga in BJ ini. Ha? Kasta? Wan, Mare, mamati ka kanyak. Itay pa nga nakaturog ni Patrick. Padasik man nagpeso ti singasing ni Maring Joyce. O
open iti cellphone na. Kitagsapulak iti ebidensya nga sa bali nga aramitin na. Kasan ako nga ma-open? At damot kayang password na. Masapol nga ibatog ko yan ti rupa na. Tap na ma-unlock dito cellphone na. Angin, nakasikig mo tamat maturog. Detalaing mo't kagudwa ti rupa na ti. Makita alaman patas ko man. Madi. Pagdatahik man. Ala, Diyos ko. Baka makapuot. Ape, ada password na. Ape, ada. Ano da? Face recognition. Masapol nga. Ibatog na iti rupa na. Tapno no, ma-unlock ti cellphone na. Ape, ikan na iti kasta. Ada ka di ilimlimeng na iti cellphone na. Kasanuor nga malukatak ti cellphone na no kastoy. Junior! Umay ka mga anak ko. Paspasan ti agsuksukat. Ay, nahaya. Nanang! Oh, umay ka mga anin. Saan ka din ang cellphone ni Tatang Daytoy? Nabati na GCR. Ha? Kitakman? Daytoy nanang. Di cellphone ni Tatang Daytoy, saan ka di? Huwag nga paiso. Huwag nga, itay pa nga napanagtrabaho ni Tatang mo. Nabati na siguro, nanang. Ala, nabati na. Junior, nanang, sumango ka man kanyak. Apay, nanang, basta sumango ka kanyak. Oh, ni apay, nanang, ikwak lang, i-unlock ko lang dito cellphone ni Tatang mo. Apay, nanang, naka-facial recognition na rod. Kaya, di ba, pinagbiyak na bunga kayo kini Tatang mo? Agkamkamata kayo. Muging, pingping, agong, bibig, timid. Carbon copy na ka. Di ba? Carbon copy ka ni Tatang mo. Unang. Ipalagi piyo pala ang matnanang ni Tatang di malaak ti lang nga. Da kayo kumaati malaag tapno nagwapo ang. Ana, sana bali anak ko, hanggang nga pangit. Awan ti pangit iti matang ti Diyos. No kasta? Sa anak nga pangit, nanang, gwapo ak para kada kayo. Ay na anak ko sa anak nga Diyos. Inanganang kung kunak lang anak ko. Siyempre gwapo ka, siyempre anak ka. Ureno karuprupam nga mismo ni Tatang mo. Angin gwapo ka. Nagwagwapo ka mat angin ni Tatang mo ta. Siyempre nalaukang ka iti darak. Tilangak. Awan mo ti bagada nga namanak natawid ko kay kananang. Alabas sumango ka niya. Ta si kaman ti pangikuak detoy tabaring numaanlak. Ay, sige nanang. Mayat, nag-open. Ay, nag-open nanang. Nata, carbon copy kayo nga rod. Tila nga kini Tatang mo. Sige nga rod nanang. Uwi ka manganan. Ta, inak mabidjali ko ti balay. Sige nanang. Itata na open kon. Na-unlock na ti cellphone ni Patrick. Gundawaya kon. Kalkalik. Ti unig ti cellphone na nung adda maalak nga. Ebidensya nga adda madi nga raramidan na. Inak ije gallery. Una ije gallery. Tabada baka no daladawan ni video. Nga kwa. Ha? Sino da ito nga balasang? Sino na ito nga babae? Imububingan. Kain inarakop na ni Patrick kasawak. Pudno ka di dito eh.
Saan lang nga may sad ladawan da. Nga nakaswiswit da. Nakalalailo da kay iti daytoy nga balasang. Ano kasta? Pudno ti bagbagada nga da babae ti asawa. Diyos ko, saan nga nakapapati? Nga iti kaskin ni Patrick. Makachiks iti kastoy kaubingkin kapintas nga balasang. Diyos ko, Tiamok na sa anak to haliputan, tikas ka ni Patrick. Imapay! Abay nga tikas ka ko na. Nga nakaasawa, tikas ka niya kinagsabol pala di sa bali. Ayok tayo siya nga, Patrick. Ayok! Ayok! Awan tinaramidan ti asawak, gaputa adda ebidensya nga adda babae na. Pinagtalaw ko nga ron ti asawak ket ti daras namet nga nagimpake. Apay nga kasjay kasinyong namati akidi iti kanta ni Andrew nga sumapulak itikas ni Patrick nga pangit. No kayat ko kano nga naragsak to tibiyag ko. Iskam gayam dahil nga kanta ni Andrew Tapod no launay nga no sinupay dagiti awan langana nga lalaki iti suda pay tinatured nga agaramid iti madi. Iti suda pay ti agbabae. Diyak amo kasin yung no kasano ka may liwliwag ti amin. At adagiti gundaway nga kaslang madibdepresa. Nagsakit tinakim ko. Nagsakit launay tinakim ko. Tanakapinpintasak para king kuha na insukat nakpailaeng ti sabali. Inlablaban ko iso na di. Nakadunga guwapo nga nagarim kanyak. Iso nakit din. Nasaan lang nga pandag. Nangisit. Sunggi-sunggit ngipin na. Ngadik may ladawan tilangan na. Ti pinilig. Ayat ko laeng nga awan ti kaagaw ko. Ayat ko laeng nga saan kunto mapadasan. Tinapadasan ni nanang kendagiti daddo mapay nga babae nga nalipliputan. Ayat ko laeng nga sa anak to nga makuna nga liliputan. Awan gaya man ti pilpilyan ita nga lalaki. Ta saanan nga pagibasaran ti langa. Ti kinababaero ti wensa nga lalaki. Balakadadak man kasin tulungan dakman. Balakadadak na anya ti aramidek tapno mailiwliwag ko ti amin. Anya ti aramidek tapno no maka-move on na. Baka mabuti nga ton nga mangpasangbay ti baro nga ayat. Ubi nga pa'y. Ti sigurado kat sa ang kunton sa anak ton nga makisinoblanan pa'y kini Patrick. Nakamakitan ti aga numan agasawa ak tumanan kat jak amon ti pilpilyag no pangit we no guwapo. Tawan maten pilpilyan di babaero. Awan maten pilpilyan dagiti sarampiting sumayat a babae. Nga uri no naasawaan kat agpakabit da. Guwapo man we no pangit akas kini Patrick. Alda kwarta naman we no awan nga kas kini Patrick. Nagrigaten ti agtalek. Alada kay man ti pagsaludsudak no agasawa ak tumanen. Pangit to ka di manen. Wano guwapo ka di pilyek meten. Wano ti gagangay latlangana. Kasano ka di ti makapili itinapudno akas king kakasin nyo.
Ano ti pakalasinan nga napudno ti may nga lalaki. Namagik man ni Melinda no kasano nga naka nabirukan. Dahil ito nga ron ti pakabuklan ti pakasalita kasinyong pasensyakan nung medyo atidog ta na iba gamitin nga record ni Dadim. Ket yun akong latan ti agyaman kadagiti makaited balakat ket agyaman na ken ka ti anos ken leng mo nga nang tedbiag dito nga surat ko sabi ko maket nakited adal liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya tila may bagak nol kumalang asidegak kada kayo kasinyong kaya't kot may kamang ditayan nyo deti ko marwis dagdakkel ti tsansana nga makabiro kak iti matino. Kasi siyempre, kadardaram, kabagyam. Idea ni Kasin Jasper Brian Ruiz Dejay. To'y nga ro problema apagayam mo, Mika.